amat Kalimantan. Masya Allah, ongkos lagi mahal ya saya tamanya. Wetan. Kayak nah gitu tak ternyangka insidennya mentang-mentang pengangguran. Iya, ngomong lainnya. Yuk, gitu. Aku tadi gitu. Hah? Bebeknya bagus Iya. banget. Yuk, kopi minumnya. Oh, itu kat bae. Ini balang gentu. Ya, kun. Siapa pemudang meren. Si Janu budak jadi lagi deket-deket enggak denge. Nah ngomong. Lebaran. Kamu serius ya, ini bener-bener serius kan Neng. Iya, gawe ke lockdown. Siang ngararopin tengah bekeran dengan warung aing doang. Ya, cek dulu ngai aplikasi aja. Eta mah baturan Neng, lain ke Bogor Neng. Bener serius eta baturan Neng. Iya serius. Bener teh serius teh yo. Nuhun Seriusnya Neng ya. Kamu serius ya, ini bener-bener serius kan Neng. Gung, iya orang mau pergerakan naon kayak gitu ta gotong royong. Kumaha tuh bingung aja hujan-hujan kieu gawe ke lockdown. siang ngararopin tengah bekeran dengan warung aing doang. Ya, Ngopi atuh. Oh, geus ngopi-ngopi lah. Buka duit ente. Henteu. Ih, warung orang mah geus teu bisa dianju kayak nama. slow. Oh, tanggal 32 bayar. Itu sih. Emang eta tidur Emang dua. aya tengah dua gitu. Ayo ngopi bus ya. Siapa bolo? Gila, selera ribut, taruh ke duit. Yo, Aya, geus Abang bayar Februari tanggal 30. Ih, tekaci urang mah ayeuna keneh. Maksud tuh pesen kopi kita, kopi yang hiji. Kopi baraha? Es baraha? Siji, kopinya Ya siji. Allah, kopi hiji, es hiji jalan lagi di luar. Siji, uyuan mulu mah join sepan join. Bayarnya? Bayar. Jalocek dowen kumaha tuh. Oh. Kopi mana ya, Cen? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei. Ini aya warkop gorengan. Gorengan ibas. Jakarta. Kok urang hampura nya? Sesuai PSBB. Cek dulu ngai aplikasi aja. Doang hidup jauh. Batur yang kedatangan dia siapa? Cari ngopi Cina. Cari ngopinya. Tahu baik. Tuh bener HP orang mah bisa. Cek Tadi dulu. saya kena dong bingung mah. Ih, Oh bawa kasar ya meren. Baik kan? Oh iya sare. Tadi mau udah adat musuh. dikira kerja nggak sih? Ini saya tak. Bajigur. Hei, lagi bajigur, telakop awi. Weh siapa? Kalem. Lah aing seneng dikanyangan gitu. Iya, awak. Baik sini dulu. Balik kawin. Telakop, telakop awi lagi cut. Balik kawin. Waalaikumsalam. Teh. Ya, nganterkeun tos ameng. Oh, terus aman lah. Kajian. Di mana emang? Biasa lah udah ngora paham lain ke puting di kampung teh geuning kumaha meunang. Menang-menang bae asal mau martabak we. Atuh lah martabak. Injuna martabak kan dibeli. Bohong, Cok. Teh granisasi. Itu anu tukang anjuk. Mah langsak tambah meureun teh. Saja tahu penting menang ya. Oh, menang, menang lah, mangga bae rek. Amang mah asal mau martabaknya. Siap. Ulah lengok. Menang bae. Ya, pamit ya. Bohong, Cok. Balik kawin. Assalamualaikum. Salam. Saha teh neng? Bebaturan. Oh kamu kan neng? Orang mana? Orang Ranji. Gawe mana nak? Gawe di kantor. Oh, syukurlah yang gawe mah. Karena naon teh mah menang-menang bae nulin mah. Asal kudu bisa ngejaga lah nya. Oh, neng mah nakal ya.
Ajakan dulu nya Neng, kita bikin kopinya. Iya teh. Itu anu masak. Lagi aduh. Kemarin. Masuk. Awan mau. Sampai bolong mah pipi aing ku awajan. Habis paling baik lah. Curang semua. Oh, bangnya. Akan datang. Koron. Iya tadi can ngopi. Doang hilir jauh. Punten nya. Ngopi deh penting dok. Ya siap pokoknya mah aing ngopi mah nomor 1. Siap 86. Jurang balik mah. Hah? Balik atuh ih, masa tuh balik. 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 Salam. Yo, anu kan ente belan. Jelas Bang. Bang Joy, Bang Joy. Iya, gue nomor sini nih. Ciraon. Kurang terus bisa diletik ah. Itu terima ini tolak awin on. Sancan jalur kuning melengkung mah. Emang itu maut. No kasar. Ibaratnya ya. Berarti menang bae ya. Atuh menang lah. Ele paling itu terus sih. Atuh menang. Bapak beda deh dia. Tenang nama. Boleh sebut kosong habis sih. Bener tuh. Siapa nomor cek pulsa? Oke. 08 77 7573 86 46. Alah. Cici nu kolot mah. Dalam. DP na gimana? Alah. Enak begitu. Ye, dong. Ye, dong cuy. Siapa? Ya kagak ngubah bae. Ada. Mantep bener. Ah, bukan ngubah bae. Aneh bang. Iya kan ngaran cinta namanya. Cinta itu buta. Kita tuh. Lah jorok is. Just on. Nah, lah dia ntar. Mana? Si Aita Kajian aja udah aman. Waduh, nutup ya warung ya. Teh. Teh. Waduh. Mana yuk? Teh. Kemana deui? Sare lupa nama ieu di boga warung ieu. Beli autan di mana ya? Ya warung sore kene bagi geus nutup ieu. Niat sih ngejualan ieu jelema ieu. Ah, pun bah, kau tak pulang kampung sih. Bah, rokok, kopi, warung nutup, karena kita ke hutang, ini warung nutup. Nyahun baik kiran di hutang be nutup. Dan meuli be buka. Lemburnya ralehe, pun. Kenyang kemana mesti lu poe jangan lebar-lebaran aja nih si kenyang ieu. Ableng eueuh si kenyang eueuh. Amarahna sih ieu jelema ampun. Bener ya mah. Areng jadi lah. Suganan be anu ka dieu ieu mau rokok gitulah. Mah lah. Gung. Wah, au. Insya Allah. Kaget. Ilaha illallah. Kaget, Nyeng. Alhamdulillah. Hah? Kaget, alhamdulillah. Jika mana baik? Biasa pasti mah. Hah? Kan beli kampung. Hah? Beli kampung. Asih teh pulang kampung. Ih, Asia. Hah? Kakak ke aing. Lebaran mah pulang kampung atuh Nyeng karunya pamajikan. Oh, aing kan balik kampung. Yang majikan aing. Oh, pulang kampung. Heeh. Oh, diuk. Kenaon di dieu? Hah? Kenaon? Sorangan aing tadi aing. Oh, saduaan. Kenaon? Hah? Aing kenaon? Asih di mana? Mantos di balik kampung, di majikan. Oh. Ente kenaon di dieu? Hah? Kenaon? Aing tadi Neng yang ngaranna aing di sorangan bae. Niat aing pan ka warung ye. Aduh. Ya nu boga warungna nutup.
pantesan lo kok kopi acan. Aing teh ka warung. Aing teh ka warung, warungna nutup. Nutup. Si budem. Sia nu budeg. Hah? Bara bae rek sebaran. Nyeng. Aing hayang ngopi ye. Ngopi. Kopi ke mana warung lagi tutup. Naon? Warungnya tutup. Atuh warungna nutup. Oh. Aing hayang ngopi ye ka mana teh ieu urang ieu lah. Mana ya? Kok? Hah? Ada yang ente sih ya? Saha? Si Odah. Hah? Si Odah. Hah? Si Odah. Warung Si Odah di Kosim. Itu. Oh. Itu. Heeh. Aku naon? Aya Adina geus. Hah? Adina Si Odah. Siapa? Aing hayang ngopi ge ngahutang, kita beli sepeda. Duit di mana aing? Ampun, aing mah. Si Odah. Nyeng, aing mah boro-boro jeung beli sepeda. Aing mah duit ngarokok ge ngahutang aing. Ampun, aku dikumaha. Mending kieu bae, urang ka ditu ye, ka warung Haji Kosim teh mah Codah teh Codah. Eta maksudnya. Hah? Ada aing lagi. Lah, kapura lain dah. Siapa karek lebar nyawa Maksud aing eta, Hah? le, maksud aing eta Si Odah. Ka ditu. Oke tuh. Hah? Oke. Hah? Enteng sekarang teh Adina. Saha? Adina Si Odah. Spek. Adina Si Odah. Haji Kosim, Si Odah. Nang si orang ditu bae yuk. Oh. Embung. Oh, ayo geus lah. Hah? Ayo. Ah ditu moal. Astagfirullahaladzim. Ngomong bung atuh ngomong ka aing. Saya kumaha sih ngomong? Aing bung-bung. Aing daek-daek, aing bung-bung. Ih, kumaha sih omonganna? Ndak moal ka ditu. Aing geus lah. Hah? Capek aing ngomong di sini geus. Ka ditu. Oh, Kopi. mau motor aing mah. Hah? Motor. Naon? Motor lah. Lumpang. Mau motor. Ayo lupa lah tuh ayo dah. Motor saya mah motor sia. Ini kita mana aing Aja bung mat pakai motor sia. Kita mana aing. Hah? Motor. Pan tadi aing ngomong ke sia diajakan. Dah geus lah sia pelit tiba motor kadinya doang kok sin beak bensin. Ayo Hah? Nyeng tangguhan tuh. Ah, aing atuh jalan teh lolot masuk keong. Capek aing. Aku aing. Aing dah kepesan. Hah? Ya, Ya Allah. Ya Allah, di kampung sepi bener ya. Bocah pada kemana kali ini? Dulu gua kesini 1 tahun yang lalu. Bul. Anjay. Kemana bang? Udah, ngomong apaan sih lu? Oh, gimana cager? Lu mau kemana? Ngopi. Kopi. Iya. Ikut dong. Daripada dewek lu mari. Iya. Ya, ikut Ayo. gua udah. Isi dudung ke mana deh? Di tukang warung aing mah aya bae. Cangkang mah coklatos. Isina mah kritik aceh. Aduh. Assalamualaikum. Salam, karak mah dia bohong. Bohong. Dia ngomong. Dibohong kan? Dagang. Dodok. Oh, dodok. Dupe. Ngopi salam bae. Kopi ya, Bang. Iya. Gua sono lu dewek-dewek baik kan. Dari mana? Dari Jakarta, Bang. Ngertiin Sunda jadi nama. Mau ngertiin cenek di bolon-bolonnya mau ngerti. Dari mana? Dari Jakarta, Bang. Jangan terbudeng. Siap. Ngerti Sunda. Ngisi dulu yuk. Coklatos. Banget sih coklat. Keripik hui. Le, cobain le. Iya. Keripik hui. Bisnis Sundanese. Namanya Ini namanya, Bang? Popcorn. Popcorn. ngerasa Masa bule begini sih bule. bentuknya? Bule. Itu rambut pakai apa aja pakai kunyit. Enggak, Bang. Gua di sana main layangan mulu. Kita nasgor emang. Goblok yang kunyit. Dan kita asgor. Ini dimakan nih, Bang. Makan. Iya. Tuh ya. Jangan baper sini Male. Enggak. Belajar Sunda dikit-dikit dah gua ajarin. Neng. Non A. Bawa kabarna. Baik. Iya Dudung. Ai si Neneng. Biar jauh kayak gitu. Aduh sih ya. Ih, foto nyawa. Bagus. Udah, soalnya ya. Soalnya ngopi. Pusen rokok orang mah dikit anak. Ada apa sih? Neng, neng. Iya Dudung. Cuma kabarna. Dang. Aduh coba saya. Ngisi. Ayo sih. Alah. Oh enggak, Le? Enggak. Ya udah. Pesen kopi dong, Bu. Lu tadi barang Dendi nih. Iya. Terus dia anjing Dendi. Kemarin sih. Hari kemarin. Paling 3 bulan. Hubungan. Beneran? Beneran. Iya, masa lalu mau bisa ngulang deh gitu. Enggak A. Kan itu mah masa lalu. Ya sandana atau neng, san jalur guling guling waktu biasa. Gue speak jeung Dendi neng. Serius. Nah, kayak gitu. Gak
galau. Gede, usah galau. Mangga. Sebodoh neng kawan anak gini. Kagak usah galau, besok ikut gue ke sono. Nah, Jakarta. dulu aja Mantep cuy di sono mah. Orang-orang kota ya kan, mantep. Le, hati mah nggak bisa dibohongin le. Cepat nyaong berdoa aing nyeunang Nah, mau ini, atuh, dong, yo, ku ari mah, urang lamun dahar bae, lamun, maksudnya aing lamun lapar bae urang dahar, pun bisa diubaran, kumaha, Bewok doang lu. melengkung, Enak gitu tak ternyangka si Dendinya mentang-mentang pengangguran. Ih, agak nek teh hate. Geus tah emang batur aing eta. geus ada mah, Aya bel, ka dieu ya ku aing teh budak. ada mah, gaskeun di bae, belum nyamuk puri melengkung, mah amat jadi laki, geus gaskeun bae lah, ya le, Ih, bewok doang lu. cacing kumis tak, tebel, Lu laki men, lu laki. Bukannya gitu le, hati mah nggak bisa dibohongin. Enggak lu lemah. Siapa nyaong meureun aing kesusahan tadi nyeunang. Geus ada mah. ini susukan ini lah, gampang, oke, deketan di bae dong. Aing nama cokot di bae ku siadung, lamun aing jadi siadung, aing mah mau olahragaan cokot deui. Atuh kitu, mah Coba ku aing dah. ku aing dibantuan. Benernya siap. 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 Dukung gua kan lo? Dukung lah. Terus dong. Bayi jeung nek hate ge. Geus ngopi bae nama heula lah. Udah, guys. Assalamualaikum. Neng. Assalamualaikum. Salam A. Sehat neng. Alhamdulillah sehat. Lain neng aki bae ka dieu kan niatuin. Gimana aya acara mendadak nu penting. Sebenarnya sih pentingan neng. Cuman hargaan acara. Jadi nyampaikan kebaikan neng itu bisa dilila. Yang ku naon A? Lain gitu neng ya acara penting. Cuman pentingan neng. Cuman bisa dililanya. Sakit benengnya apa punya. Oh atuh A. Ampurannya. Iya. Mau neng. Assalamualaikum. Salam. Galau-galau baik lah. Puting. Balik. Balik gak? Lu mau balik? Dia gak usah dipikirin. Oh, balik. siap. Iya itu. Gitu dan galau. Asli lu. Ih. Warung sono jagaan lu bedes ya. Nanti di warung, Bro. Tadi aja mana? Ini warung ya. Tinggalin kan? Oh iya, api gue. Taruh dulu. Gara-gara sini memang enggak. Aduh. Siapa gak gracia? Oh, aing nyeri cangkeng. Naon? Cangkeng, budok. Hah? Cangkeng. Warung buka kayak itu. Kopi. Hah? Kopi dong. Nyeng yuk kopi nyeng yuk. Kopi sahanya. Di urut tadi belum budak ngulin karina ceedo. Aing nyaon aing gerak jadi tuh kene urut ayo kopi. Urut budak ulin karina ceedo. Lagi urut budak kurinya. Atuh ho, tadi dia ngomong deh. Urut budak di mamernya. Heeh, enak kumaha kopi moal. Hah? Kopi. Kopi. Heeh. Pesen. Yo. Yo. Hei. Yo. Atuh ieu kan digerokeun cucu. Hah? Iya kan digerokeun. Yo, kieu yo ngomong ainya. Yo, gitu. Atuh tadi gitu. Hah? Tadi gitu aja. Aduh betul. Yo. Oh, ewo, nyeng. Geus nyen sorangan tuh, nyeng. Lu mau kemana sih, Le? Kemana? Nyen sorangan. Atuh itu kan lewat itu tuh aja jalanan. Kalau dia tak, tuh muter lah, kali itu muter. Hah? Muter, kan gua muter lah. Nah, aku mah diputer. Nanti ya baik geus. Aja ho. Lu mau kemana sih, Le? Kan itu alawangan tadi yang muter tah. Naon? Kan dia muter kadi ge. Cek. Kopi mana? Itu. Iya, kopi tah. Hah? Oh, itu kopi. Kopi. Atau hobur kita kopi. Masalahnya panas kencan. Hah? Sini kemari doang. Coba jauh lah. Bebe aja bagus Iya. sama. Jo, kopi diminumnya. Oh, coba bae. Tuh. Ini malang gitu. Lah, ilah mau omong, nyeng. Ya. Oh, yang penting orang bisa ngopi, be. Tis tuh ya. Hah? Panas oh. Mana toh? Jahoy. Hah?
Kumpul kena tuh. Coba tuh san. Menta coba. Ah, Menta tuh. naon? Menta. Ayang dia. Oh, Ngomong atuh. Ada bohong, lu biarkan tuh lu biarkan. kena gengnya kena lain deg sama menta tadi. Kan kena, kena. Ya, boleh lihat lah yang mah. Boleh kumaha aja mana ge boleh. Si diuk ya diuk, bos patumpah lora dan tampung bae. Ayo bapak itu. Diuk dia. Atuh sabar tuh. Oke, ya, ayang mah. Udah mana? Iya sih urut budak we lah ho. Urut budak we, aing anyar yo. Hah? Bong aing Hah? eta mah tiis tempat. Iya kajen, ampas pas beget siang kos ampas. Sama ya. Oh, iya. Oh, rokona. Hah? Rokona. Hah? Rokok. Naon nak? Rokona eta Corona. Rokok. Aing mah sehat, diperiksa bae ku petugas di ditu. Oh, aing mah sehat. Nyeng, aing mah. Rokok. Oh, rokok. Jadi amun ngopi doang ye. Oh. Rokok. Oh, Kumaha orang naonnya? naon atuh? Jadi tepas lah, Naon? tepas. Nyeng, namun ngopi tengah rokok kurang pas. Kan aing tadi geus ngomong udah. Naon? Aing tadi geus ngomong. Nyeng. Sia lebaran harus beli ke baju lebaran dan. Udah deket-deket pasan budek ngomong bae aing kadenge jauh ge. Dengekeun. Siapa pun budak meureun. Si anu budek jadi ulah deket-deket aing kadenge. Urang ngomong. Lebaran kamari beli baju beraha. Lebaran Lebaran kamari tah sia beli baju beraha. beli 2. Baju. Beli 2 baju beli 2. Oh, beli 2. Oh. Ente beli berapa? Naon? Ente beli berapa baju? Puasa. Aduh alhamdulillah, Nyeng. Ba- Aing mah pol. Baju. Hah? Baju beli berapa? Iya. Baju beli berapa? Ngomong atuh. Tadi ngomong baik. Baju. Beli berapa? Beli hiji. Beli hiji doang. Hiji. Ampun. Hiji? Nah, iya ho, hiji. Dan- Aja kampung pamajikan saya di mana? Di Wetan. Hah? Di Wetan. Jauh amat Kalimantan. Masya Allah, ongkos lagi mahal saya tamanya. Wetan. Wetan. Yang aingnya naon, boga pamajikan mau jauh-jauh, nu salambur bae. Salambur. Ongkos doang. Salambur Jauh-jauh ke Kalimantan siapa? ngomong kemana ke Kalimantan? Pemajikan aing mah deket tuh. Orang mana? Di Sauk. Orang di Sauk. Angkot gak jadi aing mah. Atuh tuh kanana leumpang ge jadi. Hah? Ketan urang leumpang ge jadi. Di Sauk. Budeg. Sia nu budeg uleh. Hah? But kain budeg. Sia nu budeg. Elah, emang siapa baturan aing nyeng. Atuh tadi ge baturan sia aing baturan. Baturan sia teh tadi. Bisa kunaon le? Kunaon? Nyeng. Balik yuk. Ade balik kunaon? Balik. Oh nyawa balik. Si naon sih? Allahumma lakasub tuh. Wah bika aman tuh. Alah kita apa sih? Ya Allah. Naon? Ngararan, deng sia ngararan. Hei, sen naon nih bae. Ya, eta wewe bodina pos jalan tol Cikupa. Lah. Kira Action. Cat.